Shalom, salam amilambi, salam akaboro, laku kita solanasang tosang petayanan lan puang Yesu. Lante melambi totemo tanggal 20 kasera bulan karua tahun 2022. Laum basaki sialong nanuki kadanna puang matua. Apa dolo dimitota masambayang. Ambek kipuang matua do suruga si patu sielle komi kipu di kipakala abi opuang belan na tontong bang mi pupempayan tuma masemi lan mintu agan katuan ki laki basa sia laki nanu tu sangat kadang milam mai surak meretun pasakekan solan asang siam akada mo komi belan nasakakan laurangi tudion na kadang lan puang ki puang Yesu kinai rampo mati kalian ni puang. Amin. Ia tu pak pasantalan melambi totemo dia lalamai maapen duanna osoran na datu pasal asang 52 aya misa selako sang puluanan waktu susitu diroki lan renungan harian toraya 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 16. Nakua tu kadang napuang Diona kapaloyan na sisak nakamatian na Rehabeam. Ia ton napawantang mi Rehabeam tu kadatuan na siama totom nabukoi mintu sukaran naluku napuang solamintu to Israel. Ia mato, ia ton na tahun maapel liman na Rehabeam maaparenta saya mi sisak datu Mesir ulawi tu Yerusalem belan na tamaruru mo tu tau ia to mai lako puang si ba kareta parari sang saabu 200 siapa kanarang 60 na saabu sia mintu sorodadu tuna sisolan saya dio mai Mesir tang dikembak dia yang tu to Libya to Suki sia to Ethiopia natalo mintu kota ditambah kuku tuna lili Yehuda nataru lako Yerusalem. Atu yato saya mitu nabi semaya menolo lako Rehabeam sia mintu pangulu to Yehuda tu sirampun dio Yerusalem diona tu kasayan nasisak sia makada lako tau ia to mai nakua indesia tu kadan napuang belanna mi bokoi mo ia moto kuwokoi duka komi sia kusorong komi tamaliman na sisak. Atu yato umpama dioni kalena tumintu pangulun nato Israel sia ia tu datu anna makada nakua ia tu puang malambu. Ia ton natiromi puang kumua umpama dia ngon mo penanna tu tau ia to mai saya mitu kadang na puang lako semaya nakua belan na umpama diongan mo penanna tu tau ia to mai ia moto tae mo pula masang sangi sangadinna laku kamasei kaderampanan madoi naurungan tae mo pula marakang kas naurungan taemo kula umbarakan kasingkian kula ko Yerusalem umpo parea liman na sisak. Apa ia tu tahu ia tomai lana po tahu sisak na urungan ni untandai tu kasih sengaran na kameng kaulan lako kaleku na kameng kaulan lako mintu kadatuan ia to
ke de mitu sisak datu Mesir ulau Yerusalem. Narampe mintu pareanan lan banuan na puang. Sia mintu pareanan lan tongkonan layu kuna datu. Na poli nasang. Na laduka tu mintu balulang bulan. Tu nagaragai Salomo. Nagaraga mi Rehabeam. Tu ba tu pira-pira balulang tambaga. La sondana. Anna patagiran ni kamandang toma kampa. Tuung kampai babangan tongkonan layu kuna datu. Ia kemaloi tu datu lako banon na puang. Na laomi tu toma kampa tu balulang ia to. Undin na pasuliomi tama bilik na toma kampa. Belan na umpamadiongan mo penahan na. Sorok mitu kasengkian na puang diomai kalena. Ia moto na tae sia nasanggangi nasangi. Dio luto Yehuda dempa tu batu pira-pira apa melo. Ia tu datu Rehabeam umpama toto parentana di Yerusalem. Patang apulo mo misa tahun na Rehabeam ton nada di datu. Ana sanga pulo pitu tahun nama aparenta di Yerusalem. Ia mo tu kota na pilelang sa puang. Dio lumintu suku Israel. Lanani umpatulang dan sanganna. Ia tu indona di sanganna ama to amon. Napogau tu apakadake. Bilang na tae na tontong. Tu penaanna launda ka puang. Ia tu mintu tuna ana Rehabeam. La ia tu dolona, la ia tu undinna, tanga tisura moraka lan sura tuna. Nakarang Nabi Semaya sia ido, topa tanda-tandan, untuk surat kostoranna, tong banget tukas kasirarian na Rehabeam na Yerobeam. Mangkato malemi tama batu di lobang na tu Rehabeam sola nenek todolona. Anna di peliang lan kota na Daud. Anna Abia anak namuane usondai dari datu. Rampuran na pa basan talang melambi to temo. Amin. Panan menganta sola nasang lan melambi to temo. Susi tidui Roki lan renungan harian Toraya tanggal 20 Kasera bulan Karua tahun 2022. Ya mutu da ammu madau pena. Jangan tinggi hati. Den parumbasan biasa na pokada tomatua to diomai na kuah. Yan na tuo mo bulun na kayo, biasa tanga mengkilala mo ki. Batuanan na, iya ton na maluna-luna mo utan na kalete, tayo mo ang nakilalay tu parre imang kanaulay lanat tulendu. Mbay te siaran na budabang tau na ruat te parumbasan niya te. Iya ton na maparri ipa katuan na tangan nasara lumbiok. Apa iya ton na melo mo katuan na malumeme mo batu na lese yarka napake unti ide padan na rupa tau tupa barangan nampui siang bokoi mo puang susi mo Rehabeam tao. Usanga mo kalena kumua matoto mo tu kadatuan na napamadaw mo penami siya nabokoi mo tu puang matua. Susiduka to Israel turu duka mo bokoi puang. Lan na ya misa nakua iya ton napabantang ami Rehabeam tu kadatuan na siya matoto mo.
na boko imi itu sukaran na lugu na puang sulamintu uto Israel. Tangiamo pungamatuan satuanan sangadinna usatuanan musurudadunna sia mintu tu kasugiran alam tondok. Di parampoi pak pakilala tu rehabiam solatu Israel sia makarra atu pak pakilala yato. Lan Yesaya pasal 30 misaya misa anakku kadan napuang. Upu alona tumintu utomale rokko Mesir laum palaku pa atunduan. Tu umpo sande darang sia uranuan ke kareta belan na buda siapa kanarang belan na seba bilanganna. Apa tae nameng kamoya lako to Maserona to Israel sia tae nameng kutana lako puang. Belan na kasingkian na punga matua na po paelo nai nalaoy to Mesir. Mataku mituro habeam si solamintu taun na anna maasosoran renge umpamadiyong kalena mengkatoba. Ia ton na tiro mi puang kumua umpamadiyong mo penanna tutau ia tomai. Na karimani mi puang anak kamasay siya nalendokan. Si patuki umpamadiyongan penanta. Belanna ta ebang misa apa diyo kaleta tu si patu di satuan. Tutole pa ta ebang apa dio kaleta tu si patu di satuan. Amin. Untang paki pak nandungan talang melambit totemo ta masambayang. Kita letuku ma aku semangat mati kalemi opuang. Belan na ibengkan waktu sangat tu kinay kumbasay siya unan nung tidur na kadami. Pasak kay upuang ang tontong menda di sulu mararongan pulo langan katuang ki dan piatu ki patulaku. Upuang tontong kumiumpas itu yang kan diumay madaw penal. Maarupa-rupa saki kasanggangan patangkali penggauran salah. Sia tontong kami umpanundukkan lako lalan katunganan. Pa ade pagari itu saludang ki upuang lan puang ki po Yesu kini rampo mati batang kali. Amin. Rampuran dan namo tu renungan ta kami lambit temo. An narapak-rapak ng rapuang matua tontong umpasak kiki sulanasan. Salamat kaburo.